Volkswagen Venta, объем 1.8, баасы $1800, жылы 92-жылы чыккан. Расход 810. Коробка механика. Телефон номери 0707 40 50 81. Mazda 626, жылы 94, пробег оригинал, коробка механика. Объем 1.8, расход 6.7. Баасы 145 000 сом, телефон номери 0702 22 57 57. Audi S4, жылы 91, коробка механика. Объем 2.3, расход 10-11, баасы 190 000 сом. Телефон номери 0700 02 20 51. Passat B3, жылы 90, коробка механика, объем 1.8 моно. Баасы 160 000 сом. Телефон номери 0700 19 04 81. Hyundai Sonata, жылы 98, коробка автомат, объем 2. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0709 15 70 80. BMW X5, жылы 2000, коробка автомат, объем 4. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0502 70 44 44.
BMW X5 жылы 2004, объем 3. Расход 12-16. Баасы $6800. Телефон номери 0708 28 82 89. Мына бул жерде BMW турат. Пробег оригинал. Жылы 2002 жыл чыгыптыр. Автомат коробка. Объем 3. Расход 10-16. Баасы $4700. Телефон номери 0709 86 57 57. В хорошем состоянии, цена $80. Продайте Мерседес. BMW X5 жылы 2002, объем 4. Расход 13-15. Баасы $6200, сом менен $430 000 сом. Телефон номери 0703 38 36 58. BMW E30 жылы 90, пробег оригинал, коробка механика, объем 1.8, расход 8-10, баасы $180 000 сом. Nissan X-Trail жылы 2003, пробег оригинал, коробка механика, объем 2, расход 8-11, баасы $5800, телефон номери 0707 53 38 15. Toyota Corolla Versa жылы 2008, пробег 280, объем 2.2, расход 6-7. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0551 71 57 15. Nissan Primera, пробег оригинал, жылы 2003, коробка механика, объем 1.8, расход 7-8, баасы $3500, телефон номери 0703 38 36 58. Toyota RAV4 жылы 2001, объем 2, расход 8-11. Баасы $6600, телефон номери 0559 65 65 05 0707 50 20 22.
Nissan Teana, жылы 2006, коробка автомат, объем 2.3, расход 812. Базы $3700, телефон номери 0500 08 08 50. Toyota Camry, жылы 2008, объем 2.4. Кыргызстанда жүрө элек бул машина. Машинанын баасын жазып калтырбаптыр. Ушул номер аркылуу чалып билсеңиздер болот. 0555 25 26 26. Honda CR-V, пробег оригинал, жылы 2000, объем 2. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0703 00 55 55, 0775 26 55 55. Honda HR-V, жылы 2000, коробка механика, объем 1.6, расход 7.8. Баасы $4300, телефон номери 0707 88 61 19. Honda CR-V, жылы 2004, коробка автомат, расход 10-11, объем 2.4. Баасы $7500, телефон номери 0501 02 22 34, 0771 02 22 34. Honda Odyssey Absolute, жылы 2003, объем 2.4. Автомат коробка, пробег 156 000, телефон номери 0708 81 77 47, 0708 808 620.
Subaru Outback. Баасы $8600. Коробка механика. Телефон номери 0557 01 01 84 0772 35 59 69. Subaru Legacy жылы 2009, пробег оригинал, расход 10-13. Баасы $4300, телефон номери 0555 02 09 02. Subaru Outback срочно сатылып жатыр. Пробег 165 000, жылы 2004. Коробка автомат, объем 3, расход 10-14. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0501 00 88 77. Subaru Forester жылы 2009, объем 2.5, баасы $9300, телефон номери 0555 25 26 26. Daihatsu Kore жылы 2003, пробег оригинал. Коробка механика, объем 1, расход 4555. Баасы 120 000 сом. Каалоочулар болсо телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. 0700 37 40 77. Mini Cooper жылы 2003, коробка механика, объем 1.6. Баасы $4300, телефон номери 0550 77 31 99.
Daihatsu Cuore, жылы 2007, объем 1, расход 5,6. Баасы $3400, телефон номери 0772 30 01 69. 0705 30 01 69. Мини Купер, жылы 2002, баасы $6200, телефон номери 0555 41 47 58. Opel Agila, пробег 170 000, жылы 2004, коробка механика, объем 1, расход 6,7. Баасы $3200, телефон номери 0550 85 09 27.